L-ewwel ajruplan li wasal għall-Air Show ta' din is-sena huwa tat-tip Spitfire. Dan huwa l-aktar ajruplan popolari li l-qawwiet tal-ajru Ingliżi kellhom fit-tieni gwerra dinjija. Fit-tieni gwerra dinjija kien hawn numru ta' Spitfires ibbażati f'Malta u bla dubju dal-ajruplan se jġib memorji lil bosta li għexu f'dawk iż-żminijiet. One News kellem mal-pilota Paul Bonham li wasal dal-ajruplan lejn Malta minn bażi tal-ajru ħdej Cambridge ir-Renju Unit. Jirrakkonta d-diffikultajiet biex għamel dan il-vjaġġ minħabba l-maltem tal-aħħarjien fuq l-Ingilterra, vjaġġ li matulu għamel 7 sigħat fl-ajru mifruxa fuq jumejn. Yeah, the weather was a challenge in northern Europe between the UK and France. It took seven and a bit hours of flying. The problem nowadays is normally if you were cruising around in a Spitfire you go up to 25,000 feet, but because of modern certification and radios and air traffic control, I was limited to 10,000 feet. So for that reason it took longer than it should have done. But still, 7 hours was pretty quick. Fost attrazzjonijiet oħra waqt l-Air Show ta' din is-sena bejn is-Sibt u l-Ħadd li ġej hemm it-tim Red Arrows li se jkun qed jipparteċipa s-seba' darba. Wara nuqqas ta' 10 snin, il-linja nazzjonali Air Malta ser tiftaħ l-eżibizzjoni tas-Sibt permezz ta' ajruplan minn tagħha li se jkun għadu kemm wasal Malta għall-ewwel darba bil-kuluri l-ġodda. Hija l-Air Malta illi wara li ħajbidlu l-flotta kollha bil-kuluri l-ġodda ħajġi dritt bil-paint shop jidirli minn ġol-Ungerija jew Bulgarija ġej dritt għall-Air Show u jillandi hemmhekk, jiġu dan nies mhux ħajaraw biss. Imma ħajamel display żgħira, display kemm jgħaddi, jinżel u jiġi innaħa tal-pubbliku. L-Airbus tal-Air Malta se jkun qed jopera t-titjira KM 070 li ġiet magħżula apposta biex jitfakkar is-70 anniversarju minn meta Malta ingħatat il-George Cross.